di tete to na yeta o masera bala kete to tala kedu seda America citizen pha la lu ba data maser pha no do yihini data ti kwale li be ya bulo ti lo se no nmi to ro da citizenship me we da panel so sim klo wini ba ke lo na li be o data ti kwa pla de ke ya ba kha da wani ko America ba do we klo ta si so phu klo mung phu ko mung klo wa kwa da na ba do ba pa pha do yihini data ti kwa phai no do ye te ti pha ti ka maser di to bala lu da maser pha ke blue la we ti go no do o da ta ti kwa pla de ke ya ba sa do o da ku da pha no do we ku to lo so ku ta ni no ye ka sa do so da la wani the khati no we ir ku no ku ta ni no wala ke te ka to ta le ke le do se da citizen pha me da ke blue la no go ne me te do se citizen again ma lo do ke ni ba aro knowledge ba ka America we glo no Principles of American Democracy. America democracy ata tota tomo pwa awai odo ta ti kwa ti sikhi plan ni lo. Ta ti kwa ter pla what is the supreme law of the land? Tika ta tota tola thogta ni mimni le. Ta sisa the constitution tabla tesa khuthi. Tatikwa Kibler Plano, what does the Constitution do? Tabla tesa kuthi mata manile. Atasisa, set up the government, defines the government, protects basic rights of Americans. Dio topado, ma platopado a copanyo, dot de America po quaya kuthi. The idea of self-government is in the first three words of Constitution. What are these words? Tasokomo baka nokasata pota prani mitakato asuta the plala tabla thesa kuthi apulo takato the plamimnile. Tasisa, we the people, powe pwakamla pa. Tatikwa nogilwi, what is an amendment? Tabobata ni mitamnile. Tasisano, a change to the constitution, an addition to the constitution. Tasotalela tablete sakuthi, tatanu atotala tablete sakuthi. Tatikwa nogija, what do we call the first 10 amendments to the constitution? La tablete sakuthi abu, tamagitota kotia titisini pako odile. This is the Bill of Rights. Takweta ya alipeyi. Tatikwa noiku. What is one right or freedom from the First Amendment? Lali bobata abu takweta ya mitamita tableta kani mimnile. This is speech, religion, assembly, press, petition to the government. Takato, tabutaba, taupo, takaso, tabati tobado. Tasisa o yepla basan miledu seni nesisa terpla utilo. Tatikwa noginui, how many amendments does the Constitution have? Tablete sakuthi udoli taboba pwebile. Tasisa 27. Kisinuibe. Tatikwa noiho. What did the Declaration of Independence do? Tabobara lota tabli mata manile. Tasisa announced our independence from Great Britain, declared our independence from Great Britain, said that the United States is free from Great Britain. Bobara lo patatabli lako ekli, ralo patatabli to lako ekli, delo lako sapoi tabli to lako ekli. What are two rights in the Declaration of Independence? Lali bobara lota tabli aputa kweta yaki kami manile. Life, liberty, pursuit of happiness. Tamu tatabli tahuta thupitanyo. Tatikwa uthapla basa nisisa takipla uthilo. Tatikwa nowitasi. What is freedom of religion? Tabuta ba tatabli ni mita manile. Sister, you can practice any religion or not practice a religion. Nabuto bato ta tiko mi mita minute buto bato ta not mi thilo.
What is the economic system in the United States? America got support muglowe kwatanumi manile. That is a capitalist economy, market economy. Close satanu, tasata puitanu. What is the rule of law? Tatu tatola tesata blani mimanile. That is everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. Pakoa degaba potwete sata bleu, kunagaba matwete sata bleu, padukaba matwete sata bleu, pot ula te sata bleu, pokunotuaba. Terkuneta ti qua sisa de sikiflani wili na ti qua do ti mitana per mita sheba ti do vita sutepia ya do yuga shepia nikiti no do keke tunu ni yigitepia ti bakha do America paduada solore lota no weni ta ti qua weda te si ye pra basa do baka maluat kupur no yenala ke kyo tablita pula tu go tabliko